twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Burundi TV nk'ibisanzwe. Inyuma ya kamera hari Hakizimana Jean Pierre, naho imbere ya kamera mfite mugenzi wanjye Jo Political Analyst. Yego, nizeye ko tuza kubana neza ndetse nsuhuze n'abantu badukurikiraho bari hose. Ubwo commentaire turi kubugire ku bibazo wateguye, nizeye ko tuzibanamo neza nabo nyuma bakaza kutubwira uko babyumva. Yego. Uyu munsi rero turi bwaze kureba ibyasohotse ku ntambara ya Kongo, noneho tuze no kunyaruka tunyire ku gihugu cy'u Burundi naho turebe uko bimeze. Tuze gutaruka tumenye Putin we bimeze iki, aravuga iki, kuko nawe hari amakuru aba yasohotse y'ibyo yatangaje. Uze no kudufasha kureba ku ntambara ya Ukraine uko bimeze, kuko hari abakunzi bacu bakunze kutusaba ko naho twaje tugarukaho bakamenya update. Rero reka twinjire mu kiganiro neza. Reka dutangire byihuse ku ntambara ya Kongo nk'uko bisanzwe, udufasha kuturebera uko biba bimeze nk'umuntu uyikurikiranira hafi. Yewe n'abadukurikira babagiye babidusaba muri commentaire. Ikibazo nakubaza, intambara imeze gute magingo aya? Nzi ko ukuyikurikiranira hafi kuri tele, ubu bimeze gute? Mbo intambara nkuko turi kuyikurikirana turi kubona iby'agahenge nta bihari. Ubwo M23 na Wazalendo barimo bararwana bo muri small photo, none dutegereje diplomasi ya Tshisekedi itangiza grand photo. Kungu Tshisekedi ntago ararahira, nako ntago arashyira guverinoma, mbega ntago aratangira manda neza ya kabiri. Ubu ngubu barimo barakorozinga ya mbere kugira ngo batangire ya kabiri neza. Dukurikije ibyo yavuze muri manda ya mbere, ashobora kuzaza yongera kubikomeza, ari nabyo bizazura grand photo. Mu gihe rero ubwo FARDC itarabona ikiraka, itarabona gahunda, meme ubwo na Sadek yo kubera ko itahabwa amabwiriza cyane na Tshisekedi yo iri mu kazi. Ariko burya nayo bikeneye, bitewe nuko nayo nzi ko itaje izanywe na M23 Seloma, nayo bikeneye diplomasi ya Tshisekedi itangiza grand photo. Urumva n'ubwo iri gukora ariko nayitegereje Tshisekedi. Na Evariste nawe nubwo avuga kuri yiteguye intambara, ariko nawe ntago afite ubushobozi bwo kwitangiza, ahubwo we ari muri neighborhood ategereje uri strategic ko kwitangiza. Ubwo urumva ari ibintu byose bitegereje Tshisekedi. Ubwo reka turebe kuntu bizagenda. Naho kuri tele M23 na Wazalendo bo bahora mu byabo. Kandi nk'umujopoliticien n'undi ntago kuri tele mareba cyane, ngendeba diplomasi iza kubyara ibyo dutegereje. Yego. Ejo kuri Twitter cyangwa X n'abandi ba propagandiste batwerekaga ko M23 yahanuye drone, ndetse yewe na Wiringoma ubwe yagaragaye muri ayo mafoto. Gusa hari abandi bavugaga ko drone yerekanywe ari ya MONUSCO M23 yahanuye iri kuyikoraho ubutasi. Ese nk'umuntu ukurikiranira hafi by'iriya ntambara, izo nkuru wazakiriye gute? Burya rero ko ngewe nzi ikintu bita human right, ubundi ufite no gusanga muri kano karenge umuntu abasha kudefinisa ijambo human right. Nuvuga ko iyo umuntu ambwiye ko drone ziri guhanuka CH4, ufite ubundi nakubwiye ko kuri Twitter zihanuka buri munsi. Bazajya bahanura Sokoyi, bahanure CH4, bahanure drone, bahanure FARDC, donc gutyo. Kuri Twitter aho birahahora. Ariko none iyo umuntu ambwiye ati kuri tele yahanutse, kwa ko ngewe nzi human right, ndavuga nimba mu bitekerezo byawe uzi ko M23 yahanura CH4, aribwo bwenge ufite, ubwo nibyo yahanutse. Yego. Ariko none ikibazo kivuka nuko ngenda bikwemerera, ariko nge ninkubwira ibyanjye urahita unyitira indi zina. Nicyo kibazo kivuka. Donc nimba uzi ko drone yahanutse, kuki wumva ko nanjye nabyemera? Kuki utumva ko ngiye mfite ubwenge bwo kwanariza ngo ndebe nimba koko yahanuka? Yego. Wowe nkabikwemera nkavuga nibyo koko yahanutse, ariko nakubwira ibyanjye ukahita umbwira ibizina bya kera nge ntanabanzi ubusobanuro bwabyo. Kumva ngo Hutu power, ngo intera hamwe, ayo magambo nge ntabwo nzi icyo avuga. Ubundi Hutu power ni iki? Nimba nkubwiye ko drone M23 tanura drone, ubwo ndi Hutu power gute?
ubwo icyo gihe ngira ngo baba bagaragaza ko ari ukudashyigikiye M23 wenda nk'izo undi kuyishyikira n'itegeko ku buryo njye navuga ngo M23 yahanuye CH4 drone yayihanuye amafoto bara kugenda bayagaragaza twabonye ngiye no kuvuga ngo ndabanza nkareba iyo ntwaro iri heavy bingana iki muri espace géopolitique uzi ko iriya ntwaro Chine ni imwe mu ntwari gukangisha Amerika ngira kuntu umutwe muri waba gukangisha ikintu umutwe wo muri Afrika wahanura ugikangisha Amerika bundi nabonye no operation 200 ni ibihumbi 200 byamanuye miliyari 2 gute urumva nimba M23 yabashe kwihanuza intwaro yoroheje wenda ubwo nka sinza no uvuga ngo Chine reba igihugu bita Chine kiri muri centre géopolitique kirimo kirakangisha intwaro igezeho ku rwego rw'isi none ngo umutwe wo muri Kongo ngo wayihanura iyo ntwaro kandi ari intwaro bari gukangisha Turukiya bakarikanisha Abarusiya n'Abanyamerika n'ibiki wakangisha intwaro umutwe wo muri Afrika wahanura oya nanone ngiye rero iyo nkubwiye gutyo tuvuga ngo ndi intera hamwe ngiye hari umuntu nishe deka so rero ntabwo M23 ifite capacity yo guhanura CH4 ntibishoboka rwose none se Amerika yego ari Tigray na M23 ninde Amerika yarumye kurusha undi si Tigray kuko yendaga no kugera mu murwa Addis Ababa okay ni gute Amerika itahaye ibibunda bihanura zira ntuze yarazizanya Biomed kuko Amerika yarumaga Tigray cyane kurusha M23 kuki bo batayihanuye ntago bazi tactique oya yufite intwaro yo guhanura indege se ni ngombwa tactique ni air defense system ni yirasira ntabwo ari n'umuntu wundi unayirasa ni air defense system kuki bataza Tigray ngo ihanure ntago bashakaga umurwa mukuru Amerika ntiyari yasinye kwa Biomed agomba kuvaho iyo nkusobanuye ibyo bintu ngo ndi hutupaho cyo ni ikibazo so ngiye ndi scientifique ndi umugeopoliticologue nta muntu waza ankiramo ibintu ugendera ku bihari ngewe nanaliza muri espace géopolitique nkareba rapport de force ntago njya mu bye cyuka ngewe yego kuri Twitter nanone cyangwa X bitewe n'ukuntu kuko Twitter baraya upgrade inzinduka X twabonye nanone M23 isohora itangazo rishya rishyiraho imyanya mu bayobozi muri departement zigiye zitandukanye mu bice igenzura ese yaba balkanization yarakunze nkuko byari bitegerejwe n'abantu benshi ndetse twanabonye n'indi yewe tangazo rizamura abasirikare mu ntera ku mapeta atandukanye balkanization yararangiye mbona kuvuga ngo ubundi M23 ngiye nyikontrola kuri tele gusa uvuga ngo zira ntambara birimo na Wazalendo nizo ndeba none haje na frappe za SADC nibyo ndeba cyangwa se haje frappe za FARDC nibyo ndeba gusa naho ibindi yikorera muri politique yayisanzwe donc kwa kuvuga ngo twatabaye abaturage turi kurinda abaturage twazamuye mu ntera twagize gute ngiye ntago njya mbireba kuko urumva ubwo n'ubuzima bwawe buri privé ntago ngiye nk'umugeopoliticologue ndi kuri force de frappe nabijyamo ubwo rero ngo nimba yabazamuye it's good noneho rero ubwo wowe ushobora kwibaza imba balkanization yabaye ntago yabaye burya M23 abantu bavuga ngo yari invadinze yari yarokipainze ntago invadinze ni kwa kundi bimeze kuri Putin yego nukuvuga ngo buri ahantu ushobora gushyira ka militaire ariko nivuze ko nunda dahari FARDC zirahari hari n'abaguverineri ba leta ngo barahari memu n'abanyeshuri biga hari bazakora exeta ya Kongo na diplome z'abaga ni za Kongo n'abaganga bavura ni Kongo ibahemba ubwo yo ni occupation ntabwo ari invasion rero balkanization ntizigera ibaho dongo hari ahantu ngo have kuri Kongo ibyo byibagirwa abantu si bavuga ati se kandi bishoboka tubibona kubera ko balkanization kugira ngo ishoboke ntabwo ishobora gushoboka kuri Twitter ko hari nta kidashoboka ariko tujye muri geography yego balkanization utakoze Chine itarajya muri centre géopolitique iyo yaguye mu mazi buriya kuri Sud Sudan ho byagarukiye niyo yanyuma kuko 2011 Chine yari itarakora mechanisme neza zo kuba yicayemo yari kiri muri Sanchez
buriya Sud Sudan niho byarangiriye nta yindi balkanization uzongera kumva kuko nimba ikintu shini irwana ni ukugira ngo Amerika ntigire ku ntego uko ikora balkanization zikunda ironshinga ibintu bikunda bizashiduka yaguturumbuye muri centre bararwana kuri Abiy Ahmed imba byaranze bikwereka ko ibyo bitazongera gushoboka kuri Kongo nimba utarakoze balkanization ku bwa Kabila ntumbwire ngo kuri Tshisekedi ngo nibwo uzayikora ntibishoboka urebe Cyril ya position afite muri espace géopolitique mubwire ngo mukoranye balkanization ngo aricaye ureba abarundi amagambo bavuga Tanzania amagambo ivuga Tshisekedi umbwire ngo wabikora ibyo bintu bareba hehe ushobora kuba barusha power n'intwaro ziremeye Museveni arusha power Tanzania ninde wabikubwiye kandi tubi Museveni Idi Amin yari yamunaniye ako Nyerere ni wamuhanaguye gusa urumva Nyerere intwaro yari afite arizo bagifite abaye upgrade none siwe ko Kikwete ari mu bantu barwanya programme ya Museveni yo kubohora ibihugu wamurwanya se udafite stock y'intwaro ibishoboka byo ubwo balkanization muri make ntabwo ishoboka ibihugu byarakangutse abantu batinze kuyikora ibihugu byarakangutse Angola ubungu balkaniza Lorenzo areba he twabonye ko yari lobby ashaka kurya lobby muri geo economique yego kugira ngo remplace Belt and Road Initiatives akwemera ubake lobby to n'ibiki byose ariko ntago yarya kuri balkanization ko nawe zingaruka z'ibyo bintu none se Lorenzo ayobe ko Museveni yubakira geopolitique kuri koruta ya Kongo ntago biyobewe none se Lorenzo akeneye ko Museveni amurusha capacity muri ntibishoboka ubwo rero kugira ngo Museveni umucinege no kumwaka koruta mbwira kuntu bayimurekera ngo yitware bishoboka ntago bishoboka none se Cyril Ramaphosa niwe munyafrika wenyine ushaka gukomera muri level 2 wenyine donc ari we mukuru muri Afrika yose kugira ngo meke ingwe shaka ari wenyine nuko ariyo nta muntu ugira access ku mabuye kurya aba lobbyist b'abazungu bamugira strategique yego kugira ngo ibyo bidakunda balkanization ni igomba kugwa mu mazi imbere na mbere kurya atabona amabuye uko icyo numva babikora Cyril areba he yaba ni icyuka byagoye mu mazi ubwo nese iwe ko Cyril arimo aravuga ngo ngiye kuzana izindi ngabo zitanometse kuri SADC nahoze mbisoma so kugira ngo senye balkanization igwe mu mazi bakerewe kuyikora uri kumva nuko uko bimeze okay abavugizi ba M23 bashinja MONUSCO kugira gukorana n'ingabo za FARDC n'abandi bafatanya bikorwa babafasha mu butasi ese kuko ngo bituma FARDC ikora ubutasi FARDC ikora ibitero bya drone neza yewe na Skoy ubundi MONUSCO ntabwo byemewe ko yakorana na FARDC nindezo wayibuza undi se MONUSCO mu bintu ushinzwe suko nta n'umutwe ubundi bahariya siyo chata yisize imbari chara nimbari chata nimbari chata siyo mandate yayo none se ubwo ikoranye leta ya Kongo mu guhanagura imitwe ni ikibazo wenda barayishinja kubera ko hari iriya mitwe 200 oya wombajije ngo iki sombajije ngo hari ni ikibazo kuba yakorana na FARDC ntago ari ikibazo n'undi bagomba gukorana by default nicyo cyanabazanye ikindi kuba MONUSCO ubundi nkwijeje ko umwaka uzarangira itakiri hariyo mu mpera z'umwaka izaba yagiye yego ni kimwe mu bintu Tshisekedi ari gusaba kugira ngo Biden nabyanga Tshisekedi abe dominated by Chine totally ubwo kugira ngo nawe ugira ibintu ukora muri Kongo nuko ibyo bagupropose bigomba kuva mu nzira hari MONUSCO hakaba nuko Museveni bagirwa koruta ya Kongo ko ibyo bintu ugomba kuva mu nzira Biden nabyanga ubwo Putin na China bahita bafata ikibuga kinini none bamuhe capacité militaire azahite azura intambara yo guhanagura ibyo byose Biden yasetinze mu karere Uro Biden we niyo mpamvu muri Loni hari kubigana byo kuvana MONUSCO mu nzira aho kugira ngo hombe ibyo bintu byose
ni ukuvuga ngo abantu bararangaye muri Kongo hajyamo perezida w'impirimbanyi na Amerika irarangara Chine igerana muri centre none na Putin ari gushaka kujyamo ibyo babyita kugwa mu mazi kwa Amerika yariraye erega impamvu Amerika yasetingaga ibintu hano bigakunda muri kano karere nuko abo bantu bari kurwanywa nta diplomasi yabafashaga yari ihari nkungu urebye mu mbuto nta hantu ari kugura intwaro Obote nta hantu ari kugura intwaro i Burayi hose Amerika yabakonvince ko batohereza intwaro muri kano karere ko amareta agomba kuvaho washobora guhaguruka ugiye kwirwana ugasanga nta diplomasi kurengera nta n'ahantu wagura intwaro ukabuguye mu mazi kandi ubu rero nta perezida Amerika ishobora guhirika gutyo birampa ikibuga byarahindutse ni ukuvuga ngo amaproje Museveni yagomba gukora ipfiyongiye atarakunze yahebe we wumve ko bitazashoboka ibyo bintu ubu hari nk'abantu bicaye bazi ngo sendede ngo izava ku butegetsi akumva ngo bizashoboka wananiwe kubikora Putin atarazuka Chine itarazuka uzi ko babikora bazutse ntabwo babyoroshye inkuru nziza ni umuntu ashobora kurasa akakwihorera ubu ngubu haje umuntu we ufite diplomasi dia ushobora kurasa nawe akakurasaba none se ubwo uzi ko wamukora n'ibyo bintu biragoye so rero abantu bajye baza tubasobanuye geopolitique ahigeze bajyane n'igihe bave mu bintu by'icyuka byo kusakuza gusa reka twikomereze biravugwa ko hari abakuru b'ingabo za China bamaze iminsi muri DRC yewe bari kumwe n'abandi bashinwa bafite inganda zikora intwaro byaba bisobanuye iki muri espace geopolitique urabona ubu ngubu Tshisekedi ni umwe mu baperezida ba Afurika bashobora kugura intwaro zigezweho yego kuko bino bihugu Biden, Putin, Chine, Ubufaransa, Abadage ni abantu bari kuransa new weapons kandi buri umwe abagira ngo izo weapons kwako iyo bari kurwana bashaka kugira puissance bagira ngo muri Afurika bahagire ba consolide mbega yego none nimba uri kuransa intwaro ziba byiza niyo muri Afurika abaperezida bariyo muri stock zawe bazisizemo basizemo izo ntwaro none rero Chine urebe intwaro zigezweho umuntu uri kubasha kuzigura ni Tshisekedi yego na Amerika intwaro zigezweho Tshisekedi niwe abasha kuzigura abandi bo bari muri ngo IMF ibiki byose nta mafaranga bafite Putin nawe ni Tshisekedi wazigura nuko Putin anyuzamo kwa ko ashaka kuziransa cyane wenda zimwe akazitangira n'ubuntu ntako no hariza ashaka kugurisha rero iyo bose bari barahuriza kuri Tshisekedi kuko niyo munyafrika ufite capacity yo kugura ibyo bintu bari guterekaho Chine rero kwa ko isanzwe itiba Kongo nka ba Biden iyo yadominiye amabuye muri Green Network Tshisekedi arabumvira kurusha Amerika kuko yo iza isheta amafaranga ntabwo isheta imitwe abo bajenerali bagiye hariya no gushaka isoko ry'intwaro kwa ko barabizi neza ko Tshisekedi ino manda zasohora miliyari byibura 7 zo kugura intwaro manda ishize nakuye ko yasohoye 4 uyu mwaka arasohora byibura 7 umva iryo soko mbwira perezida wa Afurika ufite miliyari 7 zo kugura intwaro ninde byarangira abaturage batakirya nonese yayabona se ntawe yabona usanga nk'igihugu gitegereje ko IMF igiha miliyari 100 ngo gishore mu burezi nako miliyoni 100 gishore mu burezi igihembe gisirikare ibi byose miliyoni 100 umuntu afite miliyari 7 zo kugura intwaro gusa ziri ready zihari ashobora gusinya gusa zikata zisohoka nta deni ubwo se urumva batari buze kumwirundaho kabisa noneho Biden iyo amaze kubona ko Tshisekedi ari kumvira abo bana aravuga ati uyu muntu kugira ngo ntagwa mu mazi burundu reka nemere nkuriho Monisco mbwire na Museveni ave hariya urebeje ubundi Museveni bari kwirukane yase yego Museveni utwo yaratanye kuvuga ngo ntago mpava nari nabonye zatinzeho gato ba Biden bamuhagaye ngo ati ufite amasaha 12 gusa yo kubavuyeho
kuko ntabwo bashaka kwitiranya kuko zahise zigenda vuba cyane yasohotse yiruka. ubundi zagombaga kugenda muri uku kwa mbere niko aya mavuga ngo nta cyangombwa mfite kimvana hango ntaki bavuga ati vaho hano kuko kuhaguma bituma mashini yari igurisha intwaro nyinshi Tshisekedi ntiyumva Amerika ntagire gute. So rero ubu ngubu rwose Biden ari kumvira Tshisekedi bitewe na lobby afite na rapport de force. Yeah. Reka twikomeze noneho dusimbukire ku gihugu cy'u Burundi. Burundi nacyo ni igihugu kiri muri ibi bintu bya Kongo cyane. Twabonye kuri za Twitter zerekana amafoto yerekana igisirikare cy'u Burundi kiri kwangaja urubyiruko rushyashya. Aho byibura urubyiruko rugera ku 5135 aribo batangiye imyitozo yo kubinjiza mu gihugu hose. Ese hari aho bihuriye n'iyi ntambara iri muri DRC? Uburundi kwinjiza abasirikare ngiye nanabyishimira kuko nyine ngiye nimba nshaka ibihugu birwana none buri mwaka kanyereka ko ari kwinjiza abasirikare ndavuga ndi koko ndabona bizagera ku ntego kuko nta kuntu wabinjiza for nothing mu gihe hari tension nk'izi ngizi zo kurwana. Ubwo rero iyo ni za rezo uri murankorera. Noneho Burundi kwinjiza abasirikare umuntu yabireba mu mpamvu ebyiri. Hari impamvu yuko n'undi Burundi ari igihugu kigomba kugira abasirikare benshi kuko ni igihugu ngo kiri gupendinga kubohorwa. Ngo abantu bashaka kukibohora. Icyo gihe rero ugomba kuba ufite bagage y'abasirikare ugahora wangaje buri munsi. Cyo ni kimwe. Yego. Icya kabiri tujye muri Kongo. Tshisekedi arimo arashaka conscience militaire ya FARDC. Kandi noneho bigaragara ko abakongomani kubashakamo conscience militaire bizafata igihe. None impamvu bavuze ati ka dukora bure n'igisirikare cy'u Burundi bo baba bafite conscience militaire. Evariste azajya afiringa icyo cyuho. Yego. None natwe tumuhe credential yuko stock z'intwaro dufite ashaka gufata miyashaka mu igihe atewe. Buriya FARDC yishohoye bije ujye wumva ko ni igisigaye cy'ubundi na FARDC bayikoresha bombi. Ujye ubona ko n'abarundi bambaye uniform ya FARDC. Yego. Si baguzwe na Kongo se. Donc ni collaboration. Urwo rero Tshisekedi ngo ahagomba kuboneka n'abasirikare nyine bafasha FARDC muri ibyo bintu. Noneho tujye no muri izemerizanche za Tshisekedi na Evariste. Ubu ngubu Museveni amara kugwa mu mazi. Ba Tshisekedi bazafite ijambo mu bino bya peacekeeping. FARDC ntibizagutungura igiye muri peacekeeping. Ariyo yacungirwa kubera rapport de force. Nese Kabila ntago yarazi kujya impande ya Biden ngo ategeke ibintu. Tshisekedi ibi ngubu rwose ategeka Biden ibintu byinshi cyane. Ashaka kumupoza akavuga ati bya bintu kugira ngo bikunde peacekeeping za Museveni zigizeyo nkiremo izanjye. Cyo birashoboka. Na Evariste Amerika irashaka kumukonfeka ko ya Putin ntamwigarurire. Nawe ashaka kuvuga ati mission, peacekeeping missions. Yeah. Ibyo bisaba abasirikare. None impamvu Tshisekedi ashaka kugura intwaro nyinshi. Nuko ugiye muri peacekeeping intwaro urazijyana bakazikodesha. Numva ni ikiraka. Yeah. So ibintu mu bitegereze ibintu byo kuvuga ngo Museveni ngo arakomeye ibyo mu bishyire hasi byararagiye. Ubu haje za rapport de force hano mu karere. Zipropose ibintu Amerika abantu batari banazi. Amerika isigaye yumvira nayo. Amerika isigaye yumvira hano mu karere irumva rwose. Kuko irareba kavuga ati se abantu nakoreshaga ko baguye mu mazi. Ni ibintu muri kusani ntabyumva birarangira mvuye mu karere ngiye. Yego. Urumva birakaze naho. So rero ungu politike yakarigiza nkunda cyane. Hari akantu warukomojeho uvuga ngo kubohora ubundi kubohora ni iki? Kubohora ni ijambo abongereza bahimbye. Undi ntabwo ryari rizwi. Nta ijambo abongereza bahimbye ngo liberation barizana no mu karere igihe babe gusenya USS. None baravuze bati nituzana ngo independence ngo bavuga ati zamaze kuboneka ntabwo twakongera kurigarura. Ahubwo reka tuzanirira bita kubohora. Donc tujye dufata abantu tubarume bafata igihugu byitwe ko apana independence liberation. None se rero kubohora ni muri uwo mujyi uvuga ngo warumye abantu bajyaho nicyo bita kubohora.
kubera iki se Burundi bundi bugomba kubohorwa bigumye uko biri bitwaye iki? Ushobora kuba utazi icyo bita gukonsolida Afurika. Ni ukuvuga ngo wenda dufate nka Mali. Yego. Kugira ngo nange induru kuri Twitter dufate nka Mali. Mali buriya ifite tribu yitwa Tuareg. Abatuareg ni tribu minoritaire harano bari nka 7.something%. Noneho kubohora n'uvuga ngo tribu minoritaire ira aho bari ifata ubutegetsi. Uvuga ngo abatuareg bayobore Mali. Yego. None niba yobora hahita havuka ibintu byiza cyane bitatu. Icyambere. Abazungu reka tubanze tuye impamvu bazanaga ibyo byo kubohora. Uvuga ngo bira bihugu by'Iburayi ikintu gituma atera imbere ni demokarasi. Icyo kibanze cyambere. Bivuze ngo urakora ku buryo Afurika nimba ushaka kwipfa ntigire demokarasi. Cyo si kimwe. Noneho kujya gutabereka ko ibibazo biri muri Afurika ro biteza. Ahubwo jya muri za media uvuge ati mwagize demokarasi, mwagize human right. Ariko bivuge muri media nyuma uhamagara umu agent umwe ati gumu banige nta kibazo. Kuri abagira ngo batweke ko institution zabo zikora ariko ntabwo bashaka ko tugira demokarasi. Kuko byatuma dusobanuka. Ikindi cyakaye kugira ngo Afurika ipfe nuko abaperezida bayoboye batabakunzwe n'abaturage. Ntabatamwibonamo. Icya gatatu basenye USS kugira ngo bino bya capitalism abari byo bisakara ku isi hose gusa. Communism igwe mu mazi. Bino Nyerere yari kuzana mu karengo bya communism n'aba USS bive mu nzira. Rero iyo usize tribu minoritaire ku butegetsi igufasha ibyo bintu. Yego. Tugire kuri demokarasi. Umuntu uturuka muri tribu minoritaire agiye mu matora ntago yatsinda uturuka muri tribu majoritaire. Birumvikana. Donc ntabwo yemera ko ahantu haba amatora. Ubwo si demokarasi ipfuye. Yego. Kuko ntago bashobora gutsinda umuntu uturuka muri tribu irimo abantu benshi. Yego. Ubwo nta demokarasi zigere habona. Azaguma agume ku butegetsi iteye kucinga rihinduka paka. None tujye muri capitalism. Yego. Nimba umusize ku butegetsi aturutse muri tribu minoritaire arateza imbere bene wabo gusa. Niba atera imbere ari bakeya bivuze ngo bazaguma bakandamije bya bitiri bibindi byo hasi byinshi. Tayari bwo capitalism yavutse. Yego. Bahakize nk'abantu bane abandi barapfuye. Icyuka. Abandi ari icyuka. Icya gatatu. Ubwo ndi kuvuga he muri Mali. Muri Mali ntaje umunsi akuriza. Twabonye abatuareg. Ntaje umunsi akuriza. Icya gatatu. Nari nkubwiye asize populaire. Yego. Ko baba bamwanga. Nurese nuvuga ngo nimba utava ku butegetsi. Warakijije abantu bamwe. Ya tribu yo hasi. Urumva nta muntu ugukunze. Yego. Ya indi ya nyamwishe. Rero abo ngabo benshi batagukunze bivuze ngo igihugu nta gukunzwe. Ubwo ibintu byabo bitatu ntibabigezeho. Yego. None reba guteza intambara hazaza. Babasha ko Afurika duhora mu ntambara. Bita byoroha. Ya tribu ya nyamwishe wayikandamije. Hazajya havuka mu rubyiruko rukurana imijinya. Kurana imijinya avuga ati ubundi twe kuki nta mirima tugira nta masambu tugira ntaki. Kuko iyo abantu baje babohoye bivuze ngo ashaka kuba umuntu umwe ufite nk'ibanza 200 ari umwe. Birashoboka. Afite nk'inzu 800 ari umwe. Ugasanga abandi nta kintu bafite. Noneho hari igihe umuzungu azavuga atari ko mwebwe. Nta mirima mushaka. Nta butegetsi mushaka. Donc urwa rubyiruko rwo muri tribu yindi. Bavuga ati twabuze ubiduha mufatira intwaro. Nge navutse intambara. Yego. Ubwo agiye kuvuka intambara yo guhindura tribu. Noneho bayarume ariko nyuma bagome bakora diplomasi ya indi ya minority. Yego. Ndogo bahore barwana. Ntibizarangire bahubwo bamwe babwiye ati mufata ubutegetsi nabana babwiye ati nibafata ubutegetsi bwo mubaza tabamarira mu magereza. Bakagumba bakaruma abantu babiri bahora bahanganya babiri gusa. Kuko icyo gihugu ntikizijya gitungana. Birumvikana cyane. Ni impamvu uzajya ubona bamushyiraho akahita avuka umutwe ku ruhande uzajya uhora bahanganya. Kandi bose ugasanga bafashwa na Amerika. Biba bisekeje. So rero ni ukuvuga ngo niyo mpamvu haje kino kintu bita kubohora. Burundi rero banze ibyo bintu. Nicyo kintu bazira. Banze ko tribu minoritaire ifata ubutegetsi. Niyo mpamvu Amerika ibazira kubi. Siko ntago tuba tuzi ibyo bintu.
aho birumvikana. yego Rero nk'uko twari twabibasezeranyije, reka dusimbukire kuri Putin nawe tumenye ibyo yavuze. Putin arashinja US, Amerika, Ubuyapani na Korea y'Epfo ko bari gucura umugambi wo gushoza intambara kuri Korea y'Amajyaruguru. Intambara ese nibyo cyangwa ni propaganda ya Putin? Mbo nibyo rwose. Kare nahoze mbona n'umuntu muri groupe ambwira ngo Putin ngo ni ushaka kunofukora ngo ijye mu ntambara kugira ngo Amerika ijye mu ntambara nyinshi. None ngo nijya mu ntambara nyinshi ngo raza gutuma Amerika itibanda kuri Ukraine, Putin avaneho Zelensky. Yego. Kandi mu by'ukuri ntago ari byo. Ko Putin kimwe mu bintu atifuza nuko abantu bamufasha bajya mu zindi ntambara. Wambwira impamvu yanze koreza Wagner muri Hamas? Byaba bikomeye kandi azikeneye na. No kugira ngo Iran itajyayo ikamwima zira drone bimuhereza. Kuko Iran umva yabonye ikiraka cyayo yigengaho. Nese cya ko Putin ashaka kwemerera Chine gutera Taiwan. Wapi? Imute. Zimugurira essence. Si ituma sanctions bamusizo zidakora. Ibaziro hagize andi hantu umuntu ahugira mu byi. Mutabwe mu mazi. North Korea wavuga ngo ajye mu yindi ntambara turadutwara guha n'ibindi mwafatanyaga agiye mu bye, ubwo urambwira ngo wakwishimira ibyo bintu. Oya rwose. Ahubwo Amerika yo iravuga ati Putin kugira ngo ananirwe Ukraine burundu. Nuko abantu bose bamufasha tubaha ibyabo. Dukore siranchese z'ukuntu batera ama projet politique yabo. Twite dutabara abo bantu. Kuko nabo batewe, nabo bari gukoresha za ntwara batanga cyane barizaga Putin. So rero North Korea ubwo niyo next. Chine yo ko ikora risk analysis ndende ku ntambara. Yego. Iyo yanze intambara uhita wunguka yuko siranchese wakoraga kubwira ngo zihagarike nawe ukahita umupropose ibintu runaka. Nuvuga ngo Chine nimba ibwira Amerika ati wizura Taiwan. Yego. Nuko guhagarika kuzura Taiwan nuko nawe wavuze ati sanction Putin runaka ndemera zikore. Ni na finance na muhaga muri Kenya yigabanya. Yego. No North Korea we nta think tank agira uriya we ntago ari bugorane. Wabonye ko nejo bundi babishaka. Yeah. Bari kwita bamutera. Birabisasu yabihoreje hariya. Uze ko nta think tank agira. Uyikoze siranchese imwe yonyine ahita gutera. Abarako kanya. Ntago ari nka Chine. Nimuna Putin nta think tank burya agira. No Belarus yo nta projet politique igira, niyo mpamvu babuze aho bayishorera intambara. Yego. Nta gihugu gifite cyo kwitesha umutwe. Buriya we kumushora mu ntambara byagorana. Ahubwo ikintu bazakora ni sanction gusa, ariko ntabwo abona igihugu ukora siranchese ngo agitere. Yego. Rero North Korea igomba kujya mu ntambara vuba bwo byihuse. Kuko aka karinda afite ko kuronshinga ibisasu ngo kuzamura budget militaire byo bagomba kubisizinga bakabikabana. Ku buryo bitagira ku ntego byari iteganyijwe. Donc Putin akamubura uko kuboko. None rero abo ba Japan na Amerika na South Korea nibo bari bibaze South Korea imikora siranchese zo kwitera. Rero inyegeza. Barimo barakserera. Bakse kugeza ubwo North Korea izamenamo ibintu bigize bakahita batabara South Korea. None Kim Jong Un ntarwo yarwara intambara icyumweru kimwe. Birabikaze. Kuko ntarwo yabona finance yo kujya mu ntambara. Uziko North Korea afata budget y'igihugu cyose. Akafata 26% ya budget akayishira muri nucleaire gusa. Urumva ibindi bisata. Ubwo urumva ikigega nta kintu kirimo. Uburezi ntabwo ibiki byose nta bintu biri hariye. Ni icyuka. Umushoye mu ntambara ntabwo abona backup yo kwaksira abasirikare bari kuri tele. Ndumva ngo babuze ibikoresho bari gukubitwa nta biryo ntaje. Ntabwo North Korea yarwara intambara icyumweru. Birabikaze. Kuko amafaranga bino imodoka by'abazungu by'intwaro essence bimwe. Ntabwo ushaka kumva ko ni ihenda. Uzi nka biriya biburende bya Putin essence bimwe. None bari ibintu bya kera bya Basitani byanywaga essence naba n'izubu ngubu wenda harimo na ka technologique yagatume essence igabanuka ariko hari akera. Kwa kwi petrol byahoraga bimeneka n'iki byose. Bakoraga ibintu nta mekanizme yo gukoresha petrol nkeya.
kuko yari ihari. Putin yabironshinze bimwe sans iteye ubwoba. Niyo mpamvu cyajya bironshinga ngo bijye muri Ukraine byazimuza bikabura essence. Binywa ni bya kera biranywa biteye ubwoba. Urumva birakazi. North Korea ntabwo ushaka kubona amafaranga essence y'intambara. Bivuze ko rwose nimba na Putin ubwe aronshinga imodoka bikayibura. Ngiye ku North Korea ariyo yayabona. Aho kumenera. Ntako show. So rero ahubwo North Korea yo ubwo nuko bizaje. Nabwo noneho ikibazo tuba dufite. Buri abantu bavuga ngo ko cy'Amerika ngibaga ko ibindi bihugu bikora za nucleaire ngo kandi ikazikora ikazi Israel ikazi Ababiligi Butaliyani Pakistani iki byose. Amerika itereka nucleaire nuko ari think tank. Haba ari umuperezida udashobora kuvuga ngo tuyironshinge. Hari abandi bantu bavuga ati ibyo ntabyo dushaka kandi bikora. Makuru agiye kuronshinga nucleaire hari aba think tank bakomga ati ntago bikunda ntago bikigiye. Ruguruho uri reba nka Putin yateretse intwaro muri Belarus kandi Belarus nta think tank igira. Rukakeye ko avuze ngo muyohereze nta wayitangira. Putin avuze ngo muyohereze nta wayitangira. North Korea nuko ni mpamvu Amerika ibashyiraho za restriction. Iran yifite yayironshinga nako kanya ariko abatariyani ko bayifite urana bayirasa bagifitemo ka human right. Bafite think tank bafite human right bafite za mechanism n'iki byose. Bari ba effects ibyo bintu. Ubwo bivuze ko no kugira ngo baguhe intwaro bareba think tank ufite bakareba na human right ya. Bareba hano bahatari umuperezida uvuga ngo igihugu ni njyewe gusa. Ubwo Amerika nyine uzi ko Putin mushaka kubyuka mfungo ngo yahaye nucleaire uriya wo muri Eritrea. Izasafueke kandi izasafueke uyimuha yayitera muri Ethiopia ntabwo byafata iminsi ibiri. Ako kanya nuguhita yivuna umwanzi yahita. Niyo mpamvu je Putin impamvu ntabashaka kujya muri centre. Putin amutse agezemo iyi Afrika yose ubone uyishaka yarayimuhaye nucleaire. Sanga noneho bibaye gato. None abanyafrika n'abantu batabona bafite n'ama think tank. Nkabura Museveni mu nucleaire ntabwo yayitera ibujumbura umunota umwe. Nako kanya urambwira ngo yaratayihateye. Biragoye ko atayihatera kandi afite iyo power nyine. Abanyafrika ko batabanye neza ntabwo nshaka kubona bahani carrière. Umuntu wazi wabyibuse wo ni Putin kandi yaze bageze muri centre ndarwanya ko ajyamo. Ngo itahita yimuha Traoré Tiani ugasanga ziranyanyagiye. Abantu batagira think tank abantu batangira iki? Bapfa kuzikoresha. Ngibura umunyafrika wa rudinga nike tukamenya ko azayibika neza. Afite ahantu heza ho kwibika ashobora no kwirinda ni Siriri wenyine. Siriri amafosa wenyine. Abandi ntibashobora no ntabwo bafite kapite yo kuzibika. North Korea hana bika nibisasu ntabwo ari safe. Bishobora no kwituritsa ntabwo mbega arabikora ariko ntashyira mechanism zo kubibika. Bishobora no kandi ubundi biriya bintu kubikora ni kimwe no kubibika ni ikindi. Cost yo kubibika ahubwo ni ndende. Biranahenze biba bisaba ko ufite na economic ibyo bintu. North Korea umuntu hora muri sanction umuntu ugira gute umuntu w'igitugu utagirwa inama iki byose apfa kubiterekaho. Bapfa kuba ko uyumva cyabonetse. Urebe ko yagiye kubironshinga ntareba ngo ese kiguye mu kindi gihugu kata. Ese ibinyabuzima biri mu mazi bizabaho bite? Ishwi. Umva byo Neza urambwira ngo abo bantu nibisi keneye go? Oya. Ko icyo gihe nubundi twawe turi kwishyira muri wa muriro uvugwa nyine. Twaba ari ukurimbuka. Nuko nyine. Reka twisimbukire rero utwinjiza muri Ukraine utubwire ibyasohotse kuri le contre offensive uko bimeze. Olaf Scholz yagaragaye mu kinyamakuru runaka bamubaza arimo aratanga interview kuko ubushize yohereje intwaro isi abantu twese dukurikira Ukraine dushyigikiye Ukraine muri intambara kuko ni igihugu cyatewe kiri kushaka uburyo kibona sovereignty. Rero bitewe n'intwaro ejo ndi yohereje. Hari ibinyamakuru byagiye kumukoresha interview. None aravuga ati ibi tuba twabikoze kugira ngo n'ibindi bihugu by'Iburayi bibone ko Ukraine ikeneye gufashwa
kuko uriya muntu ahora avuga ati Burayi bugomba gufasha Ukraine ku ntwaro zose ikeneye babanzirize rero ati tuba twabibanje kugira ngo n'abandi bayibone noneho uko kuntu ahora bivuga abonye kuntu abamakuru batangiye gutanga bya Cesar n'izindi ntwaro ziteye ubwoba uvuze ngo umuntu wese ufite economy depending ku Budage nimba kuvuga ati jyana intwaro muri Ukraine ubwo baranagutegeka mu tuntu nago bati kara kuri agakunde nawe tweke ko muri Ukraine nawe babikajije ku Budage yaraguteye ubwoba muri economy ubwo rero nuko ngo yababwiraga Prime Minister wa Slovakia yahuye na Prime Minister wa Ukraine baganira ku bintu bijyanye no gufasha Ukraine ndetse avuga ko azakora ibishoboka byose kugira ngo Ukraine ije muri European Union ndetse ashyigikira Zelensky kuri proposal 10 yatanze kugira ngo isi nimbishaka Putin donc nimbishaka intambara hagarara babwire Putin akora ibintu 10 yatanze ariko aravuga ati kujya muri OTAN ho ntago mbizi ndongo amweka ko adafite izo capacity nkizo yakora kuri European Union kwa ko kujya muri OTAN bisaba Biden burya European Union Biden ashaka kwishyira ku rwego rw'abafaransa n'abadage ariko kugenya na OTAN ni ufite ijambo rinini birumvikana noneho ubundi Ukraine birago byose by'Iburayi ku nama ya OTAN heruka byari bizi ko Ukraine igomba kujya muri OTAN nta muntu wabihakanaga ariko ku munota wa nyuma Biden yaje kubihindura kuko Ukraine igiye muri OTAN havuka ibintu bibiri icyambere Biden yahitamo burije yo guhagurutsa OTAN yose ngo ije gutabara Zelensky noneho feri yavuka muri ibyo bintu ko mwasubiza inyuma Putin vuba kandi barashaka ko asubira inyuma ari uko na economy na mitwe ya interine byose byigaragambije na ba Prigozine yabanize na bashoyigu yabanize n'ibiki byose bega byabaye makavuyo kugira ngo interine avuka kavuyo nuko inambara iba ndende Zelensky akajya arasayo sanction zakoze ibintu byose no nuza OTAN urahita umusunika vuba usange inyuma aracyakomeye noneho ikindi cyavuka nuko Putin byanavuga ngo rwana na OTAN cyahita byabijya en place kuri ubu ngubu ntabwo nta bimenyetso waza n'uvuga ngo rwana na OTAN kuko OTAN ntabikora mu gihugu kitari muri OTAN ndetse nta n'amasezerano Zelensky yasinye na OTAN yo gutabara hayo nkuko yasinyanye nande na Netanyahu mbona uko nguko byagenda abasenateri ba Amerika bemeje ko ibyo Amerika yafatiriye by'Abarusiya n'iki byose nimbishaka kubifashisha Zelensky ni ibikore hajyavamo fund igenda ifunding Zelensky ariko ngo n'abadepite n'abagomba kubyemeza Senate yavuze ati twe turabyemeye nkaho byemewe hose ubwo byarangiye ararega nta Senate hari nayo ni icyuka ariko nanone Japan, European Union na Canada na Amerika muri rusange bamaze gufatira ibintu bifite agaciro ka miliyari 300 izo zose ngo bagomba kuzitero bakazitereka Kiev kandi nibyo kuko nibyo narunira byemera ibyo bintu ko nawe Putin yasenye ibintu byinshi oya Putin yasenye ibintu byinshi hariya azana byishyura ariko noneho World Bank yavuze ko ibintu byose Putin asenya fund yo kongera kubyubakira hari yemeje miliyari 400 kuzubaka Ukraine kashi zirahari bari abantu ufite amafaranga ateye ubwo miliyari 400 kabisa donc bashaka gufata Ukraine uvuga ngo bo bumva ko Putin aramutse avuye mu nzira Uburusiya bukaba balkaniza akajya mu bihugu byinshi Ukraine bahita bayitransforminga mo Dubai no Dubai gutyo neza nkuko Dubai imeze niko bahita bagenza Ukraine ibyo nibo bisaba fund ni mpamvu bakuvuga ati Putin byose yasenya hano nubundi hari plan yo kuzayivana mu nzira nubundi tukaramplasa ibintu biteye ubwo na kugira ngo Swede ije muri OTAN Turukiya paroma yabo yarabyemeje avuga ati Swede nta kibazo nijye ariko hari ibintu bitatu bigomba kuba natwe tugomba gupropose yego nuko Amerika yemera ko tuyiguraho F16 kuko burya iriya ndege kuyiguha nabyo nkuko Chine iratisha CH4 Amerika iratisha F16 none ya Amerika ko Amerika ariyo nini nyine ufite n'intwaro yayo bakakora n'ibindi bintu muri diplomasi n'iki byose oranira kugura Amerika iyo babonye kwikeneye bahita bagushyiraho za restriction kabatemera bino bintu uyigure kandi uri bunayishira amafaranga yawe sha
wumva icyo bita gukomera ku isi. Yeah. Teza kugira ngo uje kugura umuceri none bagushyira ibintu bisabwa kugira ngo ubashe kugira ngo byemererwe ko wishyura ukora wikorera barawikorera n'aba urikumva. Noneho iravuga ati natwe Biden atwemereye kujya muri European Union. Impamvu banga ko ajya muri ko afite think tank iri pro-Russe. Erdogan undi ni pro-America ariko think tank ni pro-Russe. Hari gikora ibintu bitanezeza Amerika kwa gati mureke kumvira abarusiya. Noneho inabwira Sweden ati wo harabakuru ducumbikiye kuko burya zino area ziri strategique Amerika ireba tribili transfrontalier aho hantu kabari zagikoresha itesha umutwe iyo region yose. Muri Middle East barajya bavuga ati muri Iraq hari tribili tw'abakurde, muri Iran irahari, muri Turkiya irahari, muri Syria irahari, iyo tuzajya tuyarumiteza kavuyo. Yeah. Urumva iyo region yose bigiye mu kaga. Jya hano muri Sahel. Mali, Tuareg, Niger, Tuareg, Senegal, Tuareg, Burkina Faso, Tuareg, abo nuko bantu bagatesha umutwe iyo region yose. Niko babigenza. Donc bareba tribili transfrontalier ubwo nta mahoro bizongera kugira aho hantu. Nakubwo iyo region nta mahoro izongera kugira. Yeah, birumvikana. Noneho baravuga ati arabakurude Amerika ya Roma yabatsimbye muri Sweden ibavaneyo. Uwo mutwe uveho. Noneho Hongiriya nayo iravuga ati Sweden kugira ngo ujye muri OTAN. Nayo hari ibintu isaba. Iravuga ati amafaranga yacu European Union yafashe ini yarekure. Kuko ari ngo European Union yafashe si impamvu yabifashe. Iravuga ati natwe bya twemera umuntu kujya muri OTAN cyangwa muri European Union nuko muzanze mukayazana. Buriya na Zelensky ari ibintu ihungari ry'imwopoza ko izo mpamvu. Yeah. Noneho Hongiriya yavuze ati twamagaye PM wa Sweden kugira ngo azaze tugane kuri ibyo bintu. Ubwo azambwira ibintu nawe agenda bibwire basebuje. Yego. Aba pro-Russe ejo ni babasoye propaganda bavuga ko ngo Lloyd Austin ministre w'ingabo wa Amerika ngo yapfuye ngo gapfira Kiev ngo Putin ngo yamurashe. Kandi yari mu yivuza kanseri. Yeah. Uyu munsi rero yaje avuga ati ndi muzima. Kuko hari video conference yari yajemo bari kwiga ngo kuri fund ya Ukraine in terms of ammunition. Aravuga ati burone akazi nibwo kagitangira. Yeah. Ngo ngiye guhamagara aba ally impamagara biki byose ubu ngubu akazi niko kagitangira kandi kazarangira vuba. Umva rero Austin arahari. Yego. Erega nta muyobozi n'umwe wa Amerika ushaka kujya Kiev ngo araswe. Ntibishoboka. Wananiwe kurasa na uri ahubwo. Uko nta kurudo waba udafite capacity yo kuraza Zelensky ngo urase umuntu wagiye hariya wundi. Ntibishoboka. Ntabwo yabishoboka. Nakubwiye ngo abadage basize air defense system ziteye ubwo. Yeah. Foreign minister wa Ukraine ari kuvugana na guverinoma y'Ubudage kugira ngo bohereze izo twita Taurus cruise missile. Putin yasajya mu itangazamakuru ararira aravuga ati ibyo nibiza noneho muzabona kaga. Izo ziteye gute? Ndakubwiye ngo ni igisasu gipima toni imwe n'ibiro 400. Nono kigura miliyoni imwe n'ibice 2 y'idolari. Urumva Kisekedi ne wabasha kuyigura wenyine. Niwe rwose. Uri kumva? Nono kishobora kugenda ibirometero utabara mbega giteye ubwo. Ariko Putin donc Ukraine imira zisaba kugira ngo ibashe kurasa kure kuko ngubu Ukraine yongera ibitero no mu Burusiya. Ntago vuga ngo Putin uko ipanze mu Burusiya interne. Sigaye mbona hari bijyayo. None n'amakamera itera ari kure ya iriya front line tubona haranda ari kure ari ku mupaka n'Abarusiya n'ibicyo ushobora gufayaringa y'ibintu. None barashaka ngo no kuzya barasa za command post yabiri muri Crimea iziri Donetsk, Lugansk. Donc iyi nayo ikora precision strike kuyohereza ni turitsa gusa nta bintu. Rero bavuze ati twaza tuyikoresha muri ibyo bintu. No kurasa n'ibindi bintu nyine by'Abarusiya. Yeah. Noneho Putin yasavuga ati abadage mwakoze ibintu byinshi mutagomba gukora muri intambara iyo ni muyizana tuzihorera. Donc yavuze ati muzabona kaga. Ariko no Putin mu bihugu adashobora kumenyera. Umudage arimo i Burayi. Bino bya hafi twitare Pays-Bas.
bitari kure nk'abafaransa n'Ububiligi. Buriya Putin ntabwo ashobora gutera Ububiligi. Finlande n'Abadage Putin ibyo bihugu ntabwo ashobora kubimenyera. Burya Putin ashobora kumenyera Lithuania, Estonia, Latvia, Ukraine, Polonye, ariko Finlande n'Abadage ntashobora. Kuko nundi Abadage babuze ahantu bahura n'Abarusiya. Bihorere kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Donc baba bari compatible kwakira mu Rusiya. None se hari n'abantu ejo bundi nabonaga bavuga ngo Ubudage ngo bukoresha ngo nimba ari ngo miliyoni 35 ngo ku gisirikare. Tshisekedi akoresha 14, Abadage no bakoresha 35. kare bishoboka. Abadage bakoresha miliyari 520 ku gisirikare. Capacité militaire. Ngwiburayi ngo nta muntu ngo akoresha ngo miliyari 100. Macron akoresha hafi 500 miliyari $. Ku gisirikare. Abantu reba ka militaire bafite hirya no hino ku isi. Abo bantu bakoresha miliyoni 35 n'amafaranga. Kare. Ababeshya. Macron so afite ubushobozi bwo gushyira ka militaire muri buri gihugu cy'isi. Haba marine haba iki byo hose, donc projection ku isi hose. None ngo umuntu ngo ntago akoresha ngo miliyari 100 ngo ntago azigezaho. Abo ni icyuka babivuga. Ahubwo izi ntwaro bakora amafaranga ziba ziguze. Uziko Cesar yonyine igura miliyoni 4 $. None ngo umuntu ngo akoresha ngo nta miliyari 100 ngo akoresha. Noneho kandi abafite stock zabyo. Pani stock. Mani barano bafite budget militaire iteye ubwo. None barashaka no kubyongera, niyo mpamvu muri Afrika Sahel mu ihembe nubishe ngo byazutse. Aba Boko Haram nayo ngo yatatse ngo Niger bagiye kwazura intambara z'amabuye. Les pays Baltes cyane Poland. Irimo irakangurira izindi Baltes zose ko bagomba kongera sanction, kuko ejo European Union yasohoye list za sanction. Polonye yavuze ati tugomba kubyihutisha vuba tukazubahiriza. Yavugisha ibihugu byose byo muri Pays-Bas cyane ku kintu bita uranium iva mu Burusiya n'ibyindi bitwa ngo ni liquefied natural gas. Urumva rero nyine economy y'Abarusiya. Abarasha nanone baburiye Abadage, usibye nizo Taurus baburiye Abadage ko na Amerika niguma kuzana ATACMS. Kongo Putin ngo nabwo ngo hari binazihora. Ibyo binabavuga nge ntabwo mbanze ibyo ari byo. Azabatera igisasu kiri. Ho yabinu gukanga. Rega n'ubundi kuva intambara yatangira. Kuva intambara yatangira Putin Abadage bazana ya defense system akarira ngo ndihorera ntabikore. Bakaza dinde ngo turihorera ntabikore. Abadage bigeze no kuzana ibigofero bya gisirikare mwe bita helmets. Bihuza jomeri n'amatara n'ibyo byose. Bagati kuko abanyakene bari barimo biharaje ibintu byo gukora ibitero ninjoro cyane. Bacukura amatrench ninjoro n'ibiki. Bumva bakene bitoroshe. Abadage bamena bya helmet byinshi. No Uburusiya avuga ati tugiye kwihorera ntibabikora. Urumva bari amagambo. Ni icyuka. None kubwira Biden ngo ntazane ATACMS. Nese uzihorera gute? None izi ATACMS yo ku Putin kuzitinya. Uziko Tshisekedi zifite. Havesi. ATACMS. Tshisekedi arazifite. Nise Tshisekedi agura pashe igura miliyoni 240 z'amadolari. ATACMS niyo yamunanira. Hakumenya Kongo nawe nubwo tugana Kongo umenye ikifata nk'abantu babarese buri gihe numva bayihanuriye ngo za drone kibaza se. Ariko se ngiye nakubwiye ngo umuntu yafashe miliyari nyagwa ngiye kuzigura intwaro. None ukabona intwaro aguze bitumye Amerika imukura hambaye. Ukabona bega kanza Amerika ubuzi ko izo ntwaro zoroshye. Bishoboka. Ntabwo ari Kalachnikov. Va kuri Twitter abuze muri espace géopolitique. ATACMS Tshisekedi arazifite. So ndumva ro twakigana twagisoheza aho ngaho. Reka tubashimire abari badukurikiye, tubibutse kujya mushyiraho comment kugira ngo namwe tumenye uko mubitekereza cyangwa se izindi ngingo mushaka ko twazabaganiraho mu gihe kiri imbere. Tubashimira, murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Muganga Ndori, mvura indwara za Kinyarwanda. Iyo umuntu aje tugana turamukorera ibyo ashaka byose, kandi umuntu yaduhamagaye
urabona inomero zacu aho ngaho urazireba, ari urwaye ibisazi, ari uwo bibye, ari uwo baroze, ari uw'umugore yaroze, ari umugore wateshejwe umutwe n'umugabo, ibyo byose turabivura turabikora, ari umukobwa wagumiwe turabikora byose ibyo ngibyo, ari uwahuye n'inyatsi nawe turabikora, ari abo mu mahanga bose iyo babonye nomero baradusanga, ni benshi baguha ubuhamya bo twakoreye. Tukorera hano rero mu karere ka Rubavu, ni karibu ni muze mwisanga turabavura.